Mina isho leli mfundisi sawubona Nabombembe asibonge Mnguni semukele nemlaleli ekhaya uteka yona kepha ke sinenhlanhla Mnguni ukuthi live linebantu labaliqhizile emaphoyisa embube nje atishayele imemetelo neqwayiso akuhambi mahora mangaki bangakasho lutho kulesimo lesibhekene naso ngoba yonke into inebuhle nebubi bakhona sesiyafisa nje ukuthi imali lehamuke kutophela nangomnqithi nekukhunza kwetimpahla emakhaya kepha ke kulokwemuka nekulimala kwebantwana siyacela sive sikulalele lokweqwayisa kwemaphoyisa eveni sitawuphepha siphinze Mnguni singasho nokuthi sibeketelelana nale bekabhekile sayojuma athi ukuthi indlela ekwewela ngoba na umfula uqhele noma bebamnikile imali yekude akade ayibeke uyawutanyelela nalabo betindwa ngilokhuluma ngabo abadi simelane ukuthi kungcono ukuthi kuthiwe ngesilungu you are late than to be the late yeah sisehlelweni njengoba sowubekile simelane sisesontweni lesibili umuntu ke ihlito iyabhakuda ngoba lo wangibidela umuntu yebo nekuthi ke lo muntu akaphumelele empilweni sinesivakashi sethu lesingasiso sivakashi la msakadweni nalahlelwe nempeleni semnengi kulona lehlelo lwakithi impilo yelikhaya kwakhwa umnyaka ungakafika ekugcineni sibe naye u2025 simcelile ke Sidumo kaLukhela lo ngumfundisi wezempilo sathi akatosisida ngelwadi lanalo laluqathata lapha nalapha nalapha emsakadweni nje kwaliqathata kulona leli viki kepha ke sifuna ukubuka sihloko lesithi siususa kahle njani umnyaka lomusha usaqala ngoba bathi laba wadikhuluma if you fail to plan you have already planned to fail uhlela kohluleka lokuthi nje wena wehlulekile kuhlela sowuvele uhlelile ngalokwehluleka kwakho so uhlelile wahlela wehluleka kufana nje nokuthi labanyenti baye bathi bendatha inqumo bendatha inqumo hayi kulomnyaka lona lomnyaka anginakwenda sinqumo so vele uncumile kunamle simcelelo kokwamhlanje atosidathathela Sidumo ngumsakadi ngihlangothi lematiko lahlukene ngoba phela abasakadi nabo lawo siyafusela mhlawumbe edlembulu angithathe lethuba ngivusele kuye babe Masibuko ngendlela ngivusele kuwesimelane bese ngivusela yena umnikati wohlelo umlaleli nomhla insamba kuyinhlobodo ke kuphinze nibe mtsibe munye balolu hlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sewushito ke umfundisi ukuthi asiyibuke simelane nomlaleli ekuthenini sisukuma njani neminyaka yawuthi lo ngapho sikusukela nani kanti kuyavama lokuthi sitikhanze sesikhathatekile nangabe tinhlelo tethu dingakafiki lapho esiphokophele khona ukukhathateka ke kungilenye yamanyeva lapha makuyihlaba impilo ukhanze ukuthi
nasayihlabile lempilo lawo manyeva sesilimele. Ngolokunye kuvama bese kucubumuka izondo, kucubumuke lulaka, mhlambe bese kuyasolwana ekuthenini tinhlelo tethu singumndeni noma tinjongo tethu silikhaya atikaphumeleli ngoba kuyaye kuthiwe kulokunye kule mfundiso yakho kulokunye abantwana abasasibo labele kahle liso mhlambe noma umuno sowukhomba lomunye kubalingani sekuyasolwana lokho kusolana kulinyeva lelihlabako impilo ukhanze ukuthi sesiyagogola noma okanye vele sesihlala phansi asisayi embili. Sibekisa-ke nekwesekelana sisachuba letincumo noma sisatithatha letincumo simelane ngwelase nemlaleli. Kwesekelana-ke kugcina ngibe nawo lamandla mina abe nawo nalo lomunye noma-ke kube khona lesinabo lokutawenta ukuthi sitikhanze sihambe sigabathide. Sibekisa-ke ngenkomishi babhali labachamuka emuva bathi kunanakulo kuthiwa i-empty cup philosophy. La khona kuyaye kube kuthi kude longang'ithelela kona nangabe le nkomishi yakho ide lutho. Nokubita-ke ukuthi ngihlale ngende indlela yokuthi inkomishi yami ibe nako lokukhona lakhathi ngilowukhona-ke kuhle ngithi chambi lomunye. Lokho ukuthi sisasukuma neminyaka le nkomishi besingayibuka tinhlangothini letimbalwa luhlangothi lwemizwa lokulesithi nama-emotions ukuthi siyigcwalisa ngani le nkomishi ukuze ukuthi imizwa yethu isethwale, sikhone kwemukelana ngekweluthando, sikhone kwemukelana ngekwebuxolisa nakube kukhona la sesikhubene khona tonke letinto leto tiyayitsinza imizwa. Sikhone kulilelana nakube kukhona losakhungethwe ngiloko mkhatsatako. Siphindze siyibukele nkomishi eluhlangothini lolutsinza budlelwane lokulesithi social component lokuthi sithelelana njani, siyavuselana, siyahlolana, silandzela njani ukuthi uqhuba njani lo moya, siyakhulumisana, siyasekelana njalo njalo ukuze kufike la khona sithi kuyayiwa kamakhelwane la kushonwe khona ngulolu hlangothi lwalobudlelwane lokuthi siyolila nje nalokuthi noma singakalibambi lifosholo emgcwabeni lokuthi sikhona nje kuhambisana nalobudlelwane. Kukhona-ke notawukhanza athi inkomishi yakhe ide lutho, ukhanze ukuthi akahloli muntu, akayi kamakhelwane, akavuseli muntu, ulifu nje longalitholi ukuthi linelitulo noma ukhanze ukuthi usungumngumu. Inkomo ledlayodwana. Kuyinkomo lengazi ukuthi ilahlekile ihamba yodwa njengoba bekisa umfundisi. Kuneluhlangothi-ke kodwa kusekwempilo yini leyo ngoba phela kude umuntu longahlala nje yedwana afana nesiqhingi nje besingavakashelwa bathi phecelezi i-island kusingeke nje ukuthi nathi sive semaswati hayi siyadiphilela nje asinandzaba ukuthi umshiyalo wakwentekani usitakala njani umphilo kanjani kukhona lokushodako kumele asitakale kusuke kungiko ukuphazamiseka simelane kulo mbuto wakho i-empty le nkomishi kulolu hlangothi lobudlelwane idzinga ukuthi kube khona lo mndenabo kuyo ate ukhona kwemukelana nabo makhelwane. Kwekucala ukhanza ukuthi akemukelane kwanana laba lahlala nabo lakhaya, ukhanze ukuthi lakhaya leli khaya liluvahla
nangingabekisa alikahlangani kangangoba nawutawuthi nakushaya umoya lo mndiza kubhekele ngizakubhekele kunenteka uthi uyafika utemhlola kuthiwe wathi lo mnyaka amgcina kuthandi athi lo munye wathi angathi uthi ubuyile yini aseniyewuhlola lapha elawini kusho ukuthi la kulo mndeni akukahlanganeki lokho kusho ukuthi lo muntu ude insekense langaphuma nayo ayohlangana nebantu ngoba kude kwakhona la kulo mndeni lokuhlangana lo sekwenta-ke ukuthi uphuma vele sowubuthakathaka kulolu hlangothi lwetenhlalakahle nelwetebudlelwane utawufika-ke le ngaphandle kube bede la kukhicitako lokukhomba ukuthi angachumana nebantu. Mfundisi Siyabonga Simelane ngithinda nje kulamagama lawasebenzisako babelukhele lawakhulumako ingqondo yami segijima iyembhalweni uthi Jesu thanza makhelwane njengoba utithanza wena nangihumusha lenkulumo la ibeka kwaMhlambi la kimi kufika lokuthi kushothi kwananaye lo muntu ukuze lenkomishi yakhe ibe empty nanaye ude phecelezi nakulokuthiwa i-positive self image ngesilumbi ude sithombe lesikahle ngaye and uprojecta lokho ke nakulabanye abantu elokhuni likhele kunjalo futhi saye sithi ungoloku lokudlako esikhathini lesinyenti sisuke sibekisa ne-diet kodwa kudla-ke nase sifika kulolu hlangothi lwetenkolo siyondliwa nangelivi nasondliwe ngelivi saphindze sondliwa ngebuholi saphindze sakopa lokuhle sikulolu hlangothi lolo sibese sibhodla loku lesikudle kuleyo ndzawo lokusho ukuthi-ke nangabe udla lokungasiko lokude tithako letingito kutawuvele kube lukhuni lengaphandle ngoba ngeke ubhodle umbobo ungakahlanganisi into letingahlangani kunjalo ngoba siziva ngalo lokubhodla ukuthi vele ngona Jesu uthi ngikuqala kwenhlitiyo umlomo uyaphumzela so ubhodla lokudlile kunjalo kungako-ke noma kuyakuthi umfundisi ngabe utodle njani letinto ngoba ngeleyo khazi ukuthi naye ulapha epulpit njena ishumayelo yakhe uyakhelwe ngilabanye abantu itawungena noma ingachamukaphi kodwa nayifika la kulabantu inaleti thako itawufike yente ukuthi babe tihlahla letitsela lokuthelwa kulesihlahla ngoba sikabheki ukuthi phansi isihlahla samangoza sikhanze uwe emandulo uwe umvuthwamini sikhanze sawukhanza amangoza bona tinhlangothi-ke letinye letitsinza lemicabango nokuthi imicabango yona ihamba siphi kuphindze kube yindzaba yetenkolo le kudzinga sitinake sithi singatinaka-ke letinto leti siphindze sinake nalo mtimba lokuthi sisasukuma neminyaka lo mtimba kuyakhumbuleka-ke ngala mtimbeni simelane ngoba kuyaye kungathi ngente kube buhlungu ngiyaye ngibekise ngelitinye ukuthi umuntu lophethwe litinye uyaye umkhanze emtholampilo athi hey ngifike ngafuba utibute lokuthi kodwa nake fika ngafuba bekakhumbula yini ukuthi ivulwa nga-8 uqhutshwe ngilento lethi ngiphethwe tinhlungu uva kungathi nakungenteka kuduke umuntu ungasikisi losebenta la akamane angikhiphe lelitinye kubese kuyasala ngesikhathi sigula kude lobuhlungu sivamisa ukubeketelela lokho uze uyophela lo mnyaka uthi nawuphela lo mnyaka bese uyahlola ukuthi uhambephi wahambaphi ukhanze ukuthi
tinto tonakala mhlawumbe ngenyanga yamabasa wena sowubona ngenyanga yeNgongolo ukuthi athi tinto taphunyuka lemuva. Sisakhuluma ngaleti nhlangothi-ke ukuthi asitinake tigcwalise le nkomishi site ukhona ngekwakha letincumo kunetincumo lelotatakha unguwe wena sicu sakho ungumuntu uphindze ufake unyawo noma ufake isandla ekwakhekeni kwetincumo temndeni la khona kutawufuna kube nemibono loyifakako ukuthi sisabuka ukuthi wathi bekungaba kuhle sinomndeni uthi uphela lo mnyaka sibe sakhe mhlawumbe letilukhulu tinkulungwane temalangeni lo 100,000 singamakha kanjani sithombe lesikhulu leso lesingathanza ukuthi nasithi chafa ebhange sikhanze kunemali lengako kodwa yini letawenta ukuthi sikhanze kunale mali leyo ticucwana temfutho bekufuna siwufake ngamunye wethu ukuthi nangabe sithi kunemikhicito letawube ithengiswa sifaka amandla mani ukuthi njalo ngeliviki sibona ukuthi kuthengisiwe lokho lokuthengiswako lokutawenta ukuthi ingene le mali sithombe leso lesingabekisa ngaso sekwakheka kwemali futhi-ke sisakhalela iphupho noma lesincomo kufuna kube yinto lesiyakha babekise bathi kufuna kube smart ngicabanga ukuthi balaleli sebayakwati lokho singeke sacizelela kakhulu kuko kodwa ku-smart nje kufuna kube yinto lesiyihlanganele sayibona ukuthi isidzingo lesingathi nasifika kuphumelela kwalo loleliphupho lesidzingo bese siyagcibeka siyahlangabeteka kulowo mndeni singasakhi lesincumo ngoba siboneka simelane bahambe loyo mgwaqo lapho-ke sesitawufanana nemuntu emakethe lobone kuthengwa likhabishi wase ngayogijima ucupha likhabishi kanzi akati ukuthi leli lithengwako lasimelane ulimaketha njani simelane kuqhubeke kuthengwe lela simelane ube wena uhleli nalo lelakho ngoba wena ubone indlela lehanjwako wangayati lokuthi inyathelwa ngetinyathelo letinjani lokusho ukuthi leli phupho lethu singumndeni asithi silakha sibe sinato tonke letisekelo tekuthi sitawuhamba njani site sifike la liphumelela khona nangingacaphuna kulokwenteka kuhulumende kuyayithiwe macro projects lamakhulu ama-projects imisebenzi lemikhulu lokhanza ukuthi inetinhlelo tayo esigabeni lesisetulu kuphindze kube nalawa sesineligama lesilijwayele bathi laka-micro project kusho ukuthi lemincane kodwa nayo ibalulekile ibaluleke kakhulu yona ngoba nase sihlanganisa leticucu sitibuka sima enkundleni siyaye sikhanze ukuthi le nkundla ngobunyandi bayo seyithuthukile kwentekile lokwa kwenteka lokwa ngicaphuna-ke ngibuya nakwekuthenini nase sakhele liphupho kufuna sathi-ke ukuthi babe ufaka ligalelo lelithi wendani yena ukuthi liphumelele leliphupho make yena udlala inzima lethi wendani yena bantwana bona benta lokuthi loceliwe ukuthi ate ulekelela lakhaya udlala inzima lethini ukuze kuthi leliphupho lethu liphumelele bese senta lokhu lokuthiwa-ke i-monitoring and evaluation lokusho ukuthi asingathi silakhile leliphupho ngaJanuwari singalilanzeleli bese asisalanzeleli asisahloli kwadona leticucwana lesitendako ukuthi tiyakhona yini kulinisela kahle leliphupho lethu lokusho ukuthi njalo ngenyanga kufuna ibe khona indlela
yekuhlola ukuthi sisahamba kiwo lomgwaco. Le yakho inkomishi yekufaka lamandla lefanele siwathole kuwe njengababa iseningavutini leyo nkomishi. Sisakhulumisana, sisahlala phansi sikhulume ngaleli phupho, sisabutana yini ukuthi yini lehamba kahle, sisachubeka nangabe ikhona siyisekela siyende ikhona ukuchubeka. Nangabe sikhanza kukhona lokungahambi kahle, ndlela tini lesingabona ngato ukuthi sikukhweshise lokungahambi kahle sisachubeka naleli phupho lethu singumndeni. Kuloku-ke lokuhamba ngelami ngedwa liphupho khanza kuthi lamanye asilahlekele emaphupho ngoba siwasebentela thina lesakhula kadzeni bokuthi na ungafuni ukukleplela abangani bakho lifethi ukhanza setawubonakala ngaleli bhuluko selincinga ithuksiwe phela lifethi bengidlelwa ekhikhini sekuvele kuyabonakala ukuthi ibhuluko seliyancinga la khikhini. Nali phupho lakho utalisebenta ngekulifihla kutawuncinca bubi sebuvela sekuhambe isikhathi kuthawu lo muntu bekathi uzama kwenta kwekuthi mane akakuncuthulisanga nakumunye umuntu lebekangameluleka ukuthi kungahanjwa njani. Ikhona lento yekusola kona ukuthi kungaba nalo nemona bese uyangigopela liphupho lami noma sowuthela sihlabathi emahewini siyangisaphumelele. Kodwa ngiyafuna ukuthi kube nebantu thina lotawukhona kuthathisa kubo ukuthi nangeneliphupho lelinje noma nanginesinqumo lesinje tabatini lengingatenda ukuthi lingaphunyuki endleleni ukhanze ukuthi ngivele ngicitha konke kanje engcenye kukhona lebe ngingathi nangichushiswa ngako ukhanze ukuthi liyaphakama noma ngike ngawa ngisachubeka endleleni. Ukhuluma likhele ngesimo lesitayelekile. Kepha-ke timo tiyavela emakhaya. Sibuya nje December ngenteka besingakathakasi sonke la ekhaya. Mhlawumbe ngenteka kukhona lowehlulekile kwenta lokuthile. Sesihlangana nini-ke kutolungisa nje nangu umnyaka usuka ukuthi sibhekaphi. Futhi ke lokunye ke nyalo. Yile lesikhathi sesifika kithi. Uthi lo munye uyathi ngithi ngiyanaka nje. Umka uselicingweni. Niba ungubheke phasi kude lokhuluma nalomunye. kodwa bonke labantu bala balandlile abantu uthi ngathi lempilo seyinjani. Wonke umuntu ubheka phasi ubona ngesimile nje ukuthi usho silemvu la ibuka kona kuyamkitata yamqhaza. Kulesimo lesi sikhuluma nini lenza bayala maphupho ukuthi lempilo yalakhaya kulomnyalo emnyalo ophelile noma ukhuluma ngenza bekulanzelela nokuthi asesibuke lokuthi ngikuphi lokonakele lesingakulungisa sidabene akaphumula ukuthi ungakhisa umuzi kuthi imali ulahleke imali tetokufela kwaba yini yona leyo nathi netinkingo sonke sesibheke phansi nje social media. Sicala simelane lakuthenini kuyabita ngelusuku ungumuntu ube naso sikhathi la utihlola khona kwawena nje. Kungako nasemsebentini tiba khona letikhathi tekuthi ahle aphuma lo muntu kuyathiwe uyetiye aphindze aphume kuthiwe uye emadineni. Kuleso sikhashana leso kufuna abe naso sikhathi la atihlola khona la atikhulumisa yena khona ayedwa. Kuphindze kuyabita lokuthi ningumndeni nibe nesikhathi la khona kutawuba khona kubandzawonye kwentibe ngekho letincingo. Funa tivalwe tekhanywe. Tona setasemuka lobuhlangothi lwebudlelwane ngoba ukhanza ukuthi tichamuka kulesikhala sebudlelwane tilethe umuntu lokhashane bese tikhweshisa lo muntu loladodana kwakheke i-distance ngoba ukhanza ukuthi ngimanzatela nje la ngimanzatela nemuntu lose-Taiwan kodwa ngihleli nemuntu longekho akusiyo nemitha la mkhathini wethu
lona lo laceleni kwami ngimkhweshise waba sesigabeni lesinganga lesi salo lengikhuluma naye. Lokusho ukuthi kufuna sibe nato letikhathi la khona nase sikuhlelile ukuthi ngesikhathi lesingikuthi kufuna sibobuka ndzawonye sinake letihloko siyaye sithi nasikhuluma ngetihloko ke lesitawukhuluma tindzaba letitsinza leto tihloko sisati sonke lokuthi kufuna sikhulume ngani kungasuki nje into letawuqhamuka ngoba seyivala sikhala salokunye bese kuthiwa kodwa kwendeka yini ngokuthi ukhanze ukuthi lo munye sewuva ngathi yathi lo mbuto lo sewekuvala nakuya ufuna sikuhlele ukuthi ngesikhathi lesingothi sitawukhuluma nako nanako size sikhweshise nanako emhlanganweni kuyabhalwa ukuthi bo-AUB lapha eNdasi lo AUB uvula sikhala sekuletha nalo kungadzingeki ufuna umhlangano nalo uhlelile nathi nje sitawukhuluma into letimbili bese siyavala ngoba vele abantu bajake kubuyela letingcingweni noma kumakhompyutha lokusho ukuthi simelane nangabe besingakwendi singumndeni asikuhlele lokuthi siyawukuba nesikhathi singumndeni la sitawuhlala khona tibe ngekho letincingo noma-ke kukhweshele tekuchumana letisenta singachumani thina labala sitawukhona-ke kwakha lokungemaphupho alomndeni nasemisebentini kuhle kuba netigaba la kuthiwa khona sesihlanganele sitowubuka ukuthi liphupho lethu lisesengilo yini sisachubeka ngale ndlela lehlelekile yini yekusiyisa embili sitawuphindze-ke sibe nale mihlangano yekuwahlula kula maphupho ethu sisachubeka ukuthi ingabe siseyibambe khona yini ngitsite-ke sitawuthi nasinale mihlangano sisahlola sikhanze kunetinto letingakahambi kahle kuleti letawufuna sitilungise kulokunye kukhanza umuntu mhlawumbe sekanqata achitha konke ukuthi leli phupho vele alisebenzi kuyaye kufanele ukuthi ungachithi konke ngoba ngesilumbi kuthiwa so-investile sekukhona lese ukufakile lobungumnotho ungaba ngumnotho ngesikhathi ungaba ngumnotho ngemali kungaba ngumnotho ngemandla lo wafakile loko lose ukufakile-ke lapho sale wetama lokuthi kusekeleka kanjani ikhona nje amasiko lokuthi nawuwabuka ubone lokuthi vele sebalahle ithemba lapha abasafuni nje nakungena shothi lolu khula selukhulu kakhulu abasaye nje nakuya so uyabona ukuthi nakukhona lokuhlanyelwe ukuze kube bovu babadlele ungasakhiphi lutho so lo muntu akasayi nekuya kanze ncenye bekangaya aduphunele emalayini latsite lansimini ukhanze ukuthi uyabuya lo mbila esithundini ubuya ubangcono emaphupho leso wahlelileke kufuna singawayekeli njengale lensimi lesibekisa ngayo ngoba sisuke sihlelile nasisuka lekucaleni ukuthi sifise kuba nanako lolo khanza ukuthi lachamuka ngaye utase uva ngathi liyekelwe ngoba mhlawumbe ngaye unyathelwa nokuthi lachamuka ngaye bese ukhanza ukuthi uyalimala-ke yena emoyeni sesinemuntu-ke lapho losasilimalele engcondweni lesingakaboni ukuthi ulimele engcondweni siyawubona mhlawumbe ngekuthi bese kuba netimpawu lesiyawutibona emva kwesikhathi nakhona ngilokubambisana lesithi asikwetame sisachubeka sisasukuma nalo mnyaka sisetawuhamba tigaba ngetigaba endleleni. Ngiyethemba ukuthi umlaleli lo lalele unathi uhamba nathi uyabuva lokushoko mhlambe endlunkulu ngoma nyalo nje sikulesikhathi lesi sa January tikolo tawusheshe tivule futhi indzaba yethu indzawo umsindo asekuye wena la mhlabathi namntolo bengiyi sibambisana njani lapho sengazi usesishana ngalabantwana khathateka kunenge ngokunye ndikhathateka vele ikhona lenzaba yekweyamalibonza noma yekuhlala ebenchini kuze kube munye solokubukile lapha kulowa mnyango ungumdali
bese bakhona ke lento lethi ingabe kuphiluma ke kumane kubuye yena. Yeah, ngoba mfundisi ngathi asinako ukubeketela singabaduza ngeke nje nasesibhedlela uthola ukuthi asithanzi kuyakhona ngoba ngasazivana lamalayini kanti umntwana wabani indzaba yemalayini simelane inkathazo inkathazo endodzeni indodza ungani ubona noma ngabe nithide asenihambe nedolobheni angene shop number 1 number 2 number 3 uthuthele ufe nase utawukhanda utawujika ku10 ayothenga lekuqaleni lalapha niqale khona manje njengoba uyiqale khona akakathengi ingani uyacathanisa kanti yena utawubuka ukuthi nguyeni lelebeli la ithandzako Yeah. timali tithini indodza ifika iqule nje kodwa la endzabeni nesikolo ibuhlungu ngoba vele uma-ke baze bavuke bahlale futhi babede noma la hambani badala kude indzawo bahlala kumali thina sikhona ukubeketela kube mhlawumbe kube sikhona lokubeketela yethu mhlawumbe betingaphumelela kufana-ke ngalokuthi asikhona lokubeketela angathi uthini wena mlaleli sekulohlelo impilo elikhaya nekwakhiwa kwalo kula mamilishana nje lambalasele asesicoce nawe siva kakho umbono ukhona lusavela khona elayinini sekwambona ngona ehlelweni sawubona wena wekunene mandini wala mapala kobe Nkosi yami siyasiphakamisa ukubonga nje isikhathi esiningi ngoba kukhuluma lokuvakalayo kuye kungadingeki naloko ukuyofaka imibuto leminingi lokhu kungaba ukuthi njena kulukhele nabake kwaduko lokuye kushode bongosi ngiloko ukuthi into phela lethi sita sinasithi ikhulunywe eliningi sishodelwa ngiloko ukuthi ungazi ukuthi laba labafundisa lezinto letimpilo yekuphila kwelive nebantu bangaba abantu noma bamenyelwa emiphakathi noma bamenyelwa lathi inkundleni ngoba phela live selaba netinkundla letihlanganisa abantu ngebuningi ngemiphakathi leminingi ibe-ke kungaba ngokokuthi njengoba nje imiyalo niyafundisa la nifundisa elinanini lelincane kakhulu emkhathini elinani lelinene kube-ke kungaba ngokuthi noma seningenawuvelonke malanga phela nivele nje kuleyo nkundla kumvele ngathatha idibanise abantu labakuleyo ndawanyana leyo ngebuningi babo bese balalela-ke lokukhuluma lokhu tawusita bona lelive ungazi ukuthi-ke konkosi kungake kube nezinto lezinjengalezo njengokufanele nikhuluma ngalo nikhuluma ngempilo yesisongo kunalali gama-ke lelithi yindaba yesisongo ngiyabonga Vivi mapala kobe mandini wala lapha uthi uyifuna le mwelazi siyabonga wanhlabathi empeleni bese sitivulile tandla kumema labangaba usito kulolu hlangothi lokuhamba noma sithandaza akuhanjwa ngemandi kufuna boPetros bakhona kodwa nje balaleli labafana nabo babenhlabathi lababonako lokuthi lokulesikhulumako kulisita kangakanani live bakhululekile vele bangeta kuwe bakhulume nawe bese siyayisebenta siyaphambili sasimlalelo selayinini siyakumbula ngone ehlelweni sawubona yebo ngala ungathi uyahishwa lamuhla mna kunjani mfowethu ungathi uyahishwa ngiyazama ukuphakamisa livi baba ngisimpembe seyavakala njani nole kahle bekuyinetwork yebo mnguni usemoyeni ngalango uyavakala yes hayi nawe sengiyavakala ngiyabonga cele ngokuphakamisa kubona bakuthi kuleli hlelo kuyasita bengicela kubuta-ke kusami kulabantu labadala ukuthi njengoba vele nakho ikhona sekutawuvula kusami bekubeketela ngathi vele kuyayo khambe ukuthi kuyasinisela ukuthi ngabe loko kunama-component kusami umhlambi wendluku lawo abalile kubese kus-affecta ikakhulu kade ngakuphi ngoba
loko nje kuletha kukhathazeka nakahamba kuyofunela umntwana indzawo ukhambe usawo uyitholi Nkosi yami kanti ngikutshelile ukuthi Nkosi yami umntwana nengibhusile kumbona ukuthi akunekele eqhubekela phambili emhlangothini lwasesikolweni njengokuthi Nkosi yami bantu abadala sebephetha noma kuvakala ngathi kuyahisheka sebephetha Nkosi yami kusho Nkosi yami la kumhlangano wendlovu ukuthi siphakamisa kubonga ikakhulu lokuthi akhona ukuthi basiluleke la kusendodo ngoba nakuqala umnyaka sinqume lesenanyana ukuthi lesitawudetermine ukuthi lo mnyaka sawuphetha sisegiyeni ngeli kanjani so loko nje sisafuna u-appreciate kakhulu sibusele nasemaswatini lokuthi asithathe intinqumo lokuthatha umnyaka lokuthatha kuita kusihle evaluator sikhone nokuthi sibonele sese-on track sikhona kulungisa kuhlonipha nokukhathatheka Nkosi yami mase kuyaphela umnyaka njengoba nje nanyalo sekuvele kukhona loku umnyaka uqala ngiyabonga kakhulu kaholo Ngalana mhlawumbe nje Siyabonga Babe Ngalana. Kunembuto losuka kulendzaba yetikolo. Cishe yonke into losuke unenhloso yekuyibona yendeka nayingenteki iyavama lokuthi ibe linyeva lelitsintsako ikakhulu emizweni yakho ukuthi khanzise unako lobuva buhlungu emoyeni sokukhubekile. Lena-ke singathi asiyibambisaneni ngoba njengoba ubutile simelane ukuthi indvodza idlala indima lethini imali yodlala indima lethini ukhanda ukuthi seyitawuba lesinza ngenhlanye vele ukhanda ukuthi seyiyabuthinza lelo budlelwane kulokunye naye engagcina ingakendeki lo mntwana agcina angakayi esikolweni kungagcina sekubuywa lakhaya kusolwana athi akayitholi le ndzawo ngoba nguwe wala ukuya esikolweni thide noma washeshe wesuka kanti kube wahlala labahlala nje wena na uhamba bayithola le ndzawo so kuyabita lokuthi sibe nako ukubeketela siphinde sinxuse nakubo labasemabhunyeni lokuthi bazame phela kusheshe babakhulumise labadala sekusho labothishela labangileli bandla lisuke libuka leticelo kulokunye kukhanzathi vele sekude lendzawo kodwa nje kulokunye ukhanzathi emabhunya enda leli giya lahambe kancane lesingathi mhlambe nakubo singacela lokuthi ngoba ungathi seyibuye ngalangasendzabeni yesikolo kanti isikolo manje ngetinqumo dogo sisasuka neminyaka. Amen. Sibonga kakhulu mhlawumbe ndlonkulu ngicela ukubuyela umlaleli ekhaya siyakubona ngone sawubona yithi abantu bayazi mfowethu ley'mvula ziyazi kuba kukho lona abantu ngabazini kangaka mfowethu sithembe ukuthi nifikile emakhaya usela nelibandla lonalo mkhaya ibandla lakho lisakhuluma libeke embili lendaba yekuhlela inhlelo uhlelela umnyaka kokuthi ingabe emkhaya usahlela nje uhlelela lo mnyaka ingabe vele lamaphupho netinhloso seminyaka ngabe kumele khambisane netinto manje sosizilo sukunawo inawe kokuthi ubone ukuthi letinhloso zingafezeka noma ungaba nawo nje nangekukholwa kwakho ukuthi kona nesiphupho lekuba ukuthi manje-ke noma ngide lutho kwamanje but nginako ukukholwa nekwethemba ukuthi letinto zingafezeka ngephethe ngedlule ngikuthe kwekuthi ingabe wenta njani nangabe kukuthi wena muntu nje ngisakhuluma ngebudlelwane basemakhaya kumbe labantu lophila nabo ngibo labangevani nawe wena lophila nabo akusiko ukuthi lento isukela kuwe ngiphethe-ke emkhaya kwami ngekukuthi Nkosi yami ngikude nje kini yobathathu especially mazikuko kwekuthi ingabe vele emagama emuntu lashiwo umuntu lo-under ilikhwa noma i-drug influence singawalandela yini later nangabe ngemagama nje la-sensitive lawashinto a-under leyo influence yema-drugs netshwala singawaconsider noma kumele siconsidere ukuthi bekhuluma litshe nje noma sigoso vele kungenzeki ukuthi lokunatha kwakhe akhumbula le tinto la-ke wadenda kumbe kwamnika sibindi sekuthi besiyakikhuluma lo muntu sesho ukuthi esimeni esinjengaleso kungabe singaba kuphi nje sibantu sesacabanga zizingabo siyabonga kumpethe ngicela kuyinika wena mhlawumbe nje mhlawumbe so buya neminyango ukufundisa
Siyabonga Simelane, ukhuluma ngekuhlela ukhanza ukuthi ude kahle lomnotho noma letisekelo. Kuyabita ukuthi sikuhlele nako lokuthi kuphumelela kwaleli phupho indlela yini emine lengitayihamba. Ngisabeke konke embi kwaSimakadze kufuna kube khona umfutho lengiwufakako ngatikhwepha bese-ke sengiyakuthandazela ukuthi bonke bese kuyahlangana kuyaliphumelelisa leli phupho. Uthi ngizake nenza kuba yekuthi kungenteka kube mina ngitiva kahle manje laba lengiphila nabo ngibona bangevani nabo. Kulokhu lekudzinga-ke bese sifuna labangasihlanganisa ukuthi ngiva ngathi ngenda kahle kodwa ngibona umndeni wami awuseluli isandla sekukhomba ukuthi siyachawulana siyabonisana ngembi. Mhlawumbe ungaqala ubakhulumise wena uve-ke ukuthi niyevana yini naningevani sekufuna nithole umuntu longanihlanganisa. Lenzaba yekudzakwa-ke kulokunye siyaye sithi nasifundisa ngatidzakamizo tshwala budzingana kulesi sithi comfort zone. Lo muntu nakanatsile ativa akhululekile la kakhona kuba khona tintfo latatikhuluma letinye letinganiphoca kodwa naningaphakamisa tikhwepha tekuthi seniphocakele bhamba senifika ekuthenini nifuna kumjezisa buyaye bese buyehla lelizinga labo sekuyabonakala ukuthi soyangasekusangulukeni. Kodwa kulokunye lokho sekukhona nekwenzelela ekhatsi kungaba khona kwedzelela vele lo mnyatsa sengimnatsele ngite lokhona ngomtshela bese ukutshela tinto lebekangakutshela tona angakanathi. Kanti-ke kukhona vele nalokuthi umuntu nakanatsi lakutshele into leliciniso ukuthi ngasithi ihlatiye letinto ngoba kulokunye vele ukhanza ukuthi isikhathi semuntu wala ekhaya la atawuba sobha khona sibasincane ngoba yena sesimati vele ahlala anatsile. Lokwenta ukuthi kufuna simbuke nakaphakamisa sandla akhulume sihlatiye-ke njengemndeni ukuthi singakuthatha loku asesikubeka eceleni sitakubona singamecwayi kakhulu kodwa simnikele lithuba lethi agcine ashintshile agcine anganathi nasihlangene. Mhlanto enkulu sesihambile isikhathi ngwelasi sivalele. Siyabonga Simelana ngitube ngisayithi uyiphendule kahle umhlanti manje nje ngeke ngumlokupheka ukuthi sedelelwe nginithi nginibantu sibili sinesihlowane yini ngoba nathi sibantu bekawo nkulumo leshubile. Siyabonga Simelane sibonge ubaba elikhele kusihlonipha kuba nathi esihlelweni impilo elikhaya nokwakhiwa kwalo ngevuma komdali asidibane ngalokulandzelako. Siyabonga. Ngalawo-ke mlaleli ngumfundisi Mazibuko hambisa lapha-ke wakalikhele kuya lapha-ke etiko-ke letempilo ngengivelo kaSimelane mina kulolu hlelo impilo elikhaya njalo naselishonile la ngelisondo emva kokuthi indzaba tanga-7 siyangena kulolu hlelo sithi impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Kwalo mhla asikuvale simlaleli sithi hlangana nathi inkosi nayivumile evikini lelitako nesikhathi lesifana nako sale kahle. Okay.